nas ekipa ispred hotela Ukrajina. Danas idemo, to jest večeras, idemo u jednu noćnu vožnju po rijeci Moskvi brodom, da malo vidimo kako noćna Moskva izgleda sa rijeke i da snimimo jedan kratki video. Evo nas ekipa, kao što rekoh, ispred hotela Ukrajina. Uživa se malo u pogledu noćne Moskve, mrak polako pada. Hotel Ukrajina je inače jedan od 7 objekata Staljinove visotke. Ovako izgleda, predivan objekat i ogroman. A mi idemo polako do pristaništa flotile Radisson. Tu se nalazi odmah preko puta hotela Ukrajina. Predivna rijeka Moskva. Tu se vide i brodovi. Idemo malo da prošetamo tamo, pa ćemo se ukrcavati. Evo nas flotila Radisson, tu se uzimaju karte. Evo nas ekipa, to je to, luksuzni brod flotile Radisson kompanije. Idemo malena. Idemo lagano ukrcavanje na kapiju. Kud se ulazi. Prolazi se kroz ovaj, ulazi se u sljedeći. Zdravstvujte. Evo nas ekipa, ušli smo. To je to. Sve sija, štašti, tu je šank. 3 reda stolova, kako kažu, što šarenije bodale draže. Kaže, progrulka po Moskvi rijeke zimo i ljeto u ljubovi pogodu. Da se mi smjestimo. Evo nas isplovljavamo. Okreće se odmah na rijeci. I idemo na drugu stranu. Kameraman je malo i žednio, a boga mi izgladnio. Za večeru pile bez kosti, specijalitet Cipljonog.
Sve je fino osvijetljeno, može dosta toga da se vidi. Evo nas, izašli smo na palubu. Tu se vidi hram Hrista Spasitelja. Zatim Patrijaršijski most ispod kojega ćemo sad da prođemo. Poslije mosta dolazimo do Kremlja. Evo ga čuveni Patrijaršijski most. I već ovdje se vide zidine Kremlja, crkve u Kremlju. Večeras polnej. I evo ga, svima dobro poznat meni iza leđa Kremlj, iza se vidi hram Vasilija Blaženog, Crveni trg. Nalazimo se u strogom centru prestolnice Moskve. Tu se vidi park Zarjadije. Sve u svemu jedno fino iskustvo. Vožnja traje nekih 2,5 sata i košta 1400 rubli, nekih 14 eura. Evo je gore na kraju, vidi se još jedna od Staljinovih visotki, liči na hotel Ukrajinu. Evo nas, dolazimo odakle smo i krenuli, pristanište. Vožnja je trajala nekih 2,5 sata. Može sasvim fino da se vidi Moskva, centar, jedna od najpoznatijih građevina tokom ove vožnje sa brodom. To bi bilo to, vrijeme je za iskrcavanje, a mi se vidimo u sljedećem videu.